Na kajing sniu palat ke Surop National Highway 6 Hajantia Hills kabala ketak shisha ya kayat kayeng ya barok kibalet bawan kabala pelong sendon yau MP ke Shillong constituency u Dr. Ricky bantit mi halok sabha kumju bantit cingkhang ha ke kamra u menteri ketenat kam Surop bat dei namar kani katau kajing le keren jong u kasadon kajing ngap bat kajing kloy ban sanction ya kepisa balai spak kelur duna tang na kebenta ban sna ya katai ke Surop kamut bau Dr. Ricky ukwa burom kamut bau hapen pau ya kicing kipai ba bau laklei ha kapor ya lap election kumju ke NPP ru kam dai ban kwa burom ba ya katai hi keskim ka dai bek na ka benta ka jing bha jing bit jing biang pai ba namar onda ha ba kapoi kano keskim jing yarap kam la ban yai na ka sarkar ni na menteri rang ba ka jela ban om dai setia ban ong ba ka dai ka jing trai sitom ke NPP Hanrai ke jingye kendu Menteri Surop dari India ya Menteri Rangba ke Jela Meghalaya kamut ba uwan na kadau ke NPP ne ban ai burom iki Hanrai ka bakham kong san hi kalong ba na ka benta upai ba ya ka bala kren dau Dr. Ricky ha ka jing kendu jong u kum ki para MP bat kumju ha ying dorbar